над пакутами Езуса. Rozmowa duszy z Maci Bolesnej. Oh
сакраменте покинул нам успавень своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці тела Твоего и крови. Как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь и владари с Богом Отцом и едности Духа Святого, Бог прозвучи веки вечные. Номер 41. Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на Евхаристії, мши святої, в третю неділю Великого посту. Головными напрамками такой працы духовной над собой у часе посту это пост, молитва и милостыня. И третья неделя Великого посту особливо заакцентована в этот момент такой нашей доброты, нашей милосердности
Бо сённяшні дзень гэта ахвяры, якія збіраем, і малітвы, якія ўзносім. Молимся за дыцэзіяльны карітас, добрачынную арганізацыю, якая імкнецца дапамагаць на больш патрабуючым, хочам сваімі малітвамі і вось гэтымі ахвярамі спамагчы гэту арганізацыю, таму захочу таксама да ахвярнасці ў гэты дзень. Але, каханыя, таксама гэта калійны дзень, альбо калійны тыдзень такой нашай духоўнай працы над сабою, нашых змаганняў духоўных. Просім Пана Бога аб тым, каб мы в цих наших пастановах, якія маем, не пакінулі іх, але вытрывалі да канца, і каб сапраўды духоўна добра падрыхтаваліся да свята Божага, да свята Пасхі. Каны таксама сёння, як першая нядзеля месяца, асаблівы спосаб хочам маліцца ў інтэнцыі жывога гружанца нашай парафіі, і гэту святую ўшу я адпраўляю менавіта ў гэтай інтэнцыі, просячы Божых благаслаўленні, патроннай ласкаў для ўсіх членаў жывога гружанства, для іх блізкіх, родных, для жывых, вось аб гэтай ласкі, для памерлых ласкаў жыцця вечнага. Каб годна ўдзельнічаць у гэтых святых таямніцах, стане ў праўдзе перад Богам і перапросім Яго за ўсе нашы грахі і правіны. Спавядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшили я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Сёння падчас літургіі будзем сведкамі сакраменту Святого Хресту. Таму на пачатку, дарагія бацькі, пытаюся у вас, якое імя выбралі вы для свайго дзіцяці. Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Уладзіслава? Дарагія бацькі, просячы Хресту для вашага дзіцяці, ці усведамляеце вы, што прымаеце на сабе абавязак выхаваць яго ў веры, каб захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжня, як ты навучыў, як нас навучыў Езус Христос. А вы, хростныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Уладзіслав, касцёл Божы, хрысціянская супольнасць прымае цябе з вялікай радасцю, ад імя і пазначае цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста збаўца цябе пазначаць бацькі і хростныя. Молимся. Божа, крыніца усялякай милосердности и добрыні, Ты нам дал, як лекі ад граху, пост, молитву и добрые учинки. Спогадно прими признание у нашей слабости, а коли мы падаем под тяжаром нечистого сумления, нехай завсёды подымае нас Твоя милосердна. Праз Пана наша Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Читання книги Заходів. У ті дні сказав Бог усе це слово. Я, пан Бог твой, який вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Не май інших богов опроч мене. Не роби собі ніякої вияви ідола і подобенства того, що у версі на небі, що у низі на землі і що у водах під землею. Не поклоняйся им и не ушановуй их, бо я пан Бог твой, Бог зайздросний, який карає дітей за беззаконні батьків до 3-го і 4-го покоління тих, хто ненавидить мене. Але я виявляю милосердність до 1000 поколінь тих, хто любить мене і заховує заповіді мої. Не вживай ім'я пана Бога твого даремно, бо пан не покине без покарання того, хто вживає ім'я його недаремно. Пам'ятай про день шаббату, как светить его. 6 дён будешь працевать и робить все працы свои, а 7-й день шаббат для пана Бога твоего. Не роби ніякої праці, ни ты, ни сын твой, ни дочка твоя, ни твой невольник, ни твоя невольница, ни живела твоя, ни чужинец, які знаходяться у брамах твоїх. Бо за 6 дён учинив пан небо и землю, и море, и все, что у них, и на 7-й день отпочил. Тому благословил пан день шаббату и освятил его. Шануй батьку своего и мать свою, как долго жить на земле, якой пан Бог твой даст тебе. Не забивай, ни чужеложь, не кради, не сведши фальшиво собрать ближнего своего, не пожадай дому ближнего своего, не пожадай ни жонки его, ни егонного невольника, ни егоной невольницы, ни вола егоного, ни осла егоного, нічого, що належить йому. Це Слово Боже. Дякую Пану Богу. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринфянам. Брати,
Юдеи потребуют знаков, а греки шукають мудрості. Ми ж обвіщаємо Христа укрижованого, який для юдеїв причина упадку, для язичників глупства, а для тих, хто покликаний і юдеїв, і греків, Йон Христос, Божия моць і Божия мудрость. Бо неразумное у Бога разумнейшее за людей, а слабое у Бога мощнейшее за людей. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Наближалась иудейская Пасха, и Иисус пришел у Иерусалим. И знайшов у святыні тих, хто продавав волов, овечок і голубов, і мянялися ділі там. І зробив бізон з вяровок, і повиганяв усіх со святыні, а так само овечок і волов. Гроші мянялов порозсипав, а столи попереворочував. А продавцам голубов сказав: заберите гэта отсюль и не робите дому айца моего домом гандлю. И пригадали в учні агоны, что написано: клопот об доме твоим з'яднає мяне. На гэта юдеи сказали ему отказ: які знак покажешь нам, что можешь гэтак рабіць? Иисус сказал ему отказ: зруйнуйте святыню гэтую, и я за 3 дні узнесу яе. И сказали юдеи: гэтая святыня будавалася 46 гадоў, а ты узнесеш яе за 3 дні? Казаў жа ён пра святыню цела свайго. І калі ён уваскрос з мёртвых, то вучні ягоныя успомнілі, што ён казаў гэта, і паверылі Пісанню і слову, якое казаў Иисус. І калі ён быў у Иерусалиме, на свята Пасхі многія, убачыўшы учыненыя ім цуды, паверылі ў імя ягонае. Але сам Иисус не давяраўся ім, бо сам ведаў усіх і не меў патрэбы, каб хто сведчыў пра чалавека. Бо сам ведаў, што было у чалавеку. Это слово Пана. Милованы Христе, браты и сестры, и на сегодняшнюю неделю свое послание дослала нас конференция католических бискупов у Беларуси, как вы послушаете. Свет змяняется, когда человек открывает свое сердце, слухая інших и делится с ними. Папа Францишек. Поважанные святары, консекрованные особы, дорогие браты и сестры у Христе Пана. Разважаючи над словами Папы Францишка у контексте учения Евангелия, мы разумеем, наколькі важно кожному з нас, верующих людей, стать еще больш дзейным христианином. Наши учинки повинны стать еще больш скіраваними на користь ближнего. Мы мусим научиться разуметь наказ Иисуса: коли хочешь быть досконалым, иди, продай маёмость свою и раздай убогим, и будешь иметь скарб у небеса. Пасля приходь и иди за мною. З Евангелия паводле Матвея. Гэтае радыкальнае патрабаванне Христа можа нас напалохаць, бо не кожны гатовы вось так проста адрачыся ад гэтага свету
і стаць слугою для іншага чалавека, асабліва для таго, хто знаходзіцца ў патрэбе. Не кожны гатовы чыніць усё паводле слоў апостола Паўла. Ці ясце, ці п'еце, ці нешта робіце, усё рабіце на славу Божую. На першы погляд здаецца, што гэта немагчыма, бо сучасныя рэаліі адрозніваюцца ад тых часоў, калі жыў святы апостол Павел. Таму мы пачынаем шукаць розных апраўданні таго, што не робім добра у імя Христовае на сваім жыццёвым шляху. Аднак, дарагія браты і сёстры, запрашаем вас поразважаць над словамі наступнай малітвы. Пане Езу, у Цябе няма рук, апроч нашых, каб Ты мог далей рабіць сваю збаўчую справу. Пане Езу, у Цябе няма ног, апроч нашых, каб весці людзей Тваім шляхам. Пане Езу, у Цябе няма вуснаў, апроч нашых, каб Ты і сёння мог абвяшчаць людзям пра сваё валадарства. Калі мы сапраўды верым, то мы жывое увасабленне добрай навіны, якую грамадства ўсё яшчэ ўспрымае. Калі мы сапраўды верым, то мы апошніх знак Бога, які сёння гучыць у нашых сэрцах і ўчынках. Але часам многі вядуць нас да граху, а вусны гавораць тое, што Ты, Пане, лічыш пустым. Дазволь жа нам, Пане, цалкам належыць Табе, каб для іншых мы маглі стаць знакам надзеі, надзеі, якую даеш толькі Ты. Надышоў час, каб мы, сабраныя сёння ў нашых парафіяльных святынях, крыху глыбей паразважалі над тым, што азначае быць прыладаю ў Божых руках. Езус быў прыладаю ў руках свайго нябеснага Айца. Дзякуючы гэтаму Ён збавіў свет. Ажно да сваёй крыжовай смерці і ўваскрасення Христус навучаў, лячыў, карміў галодных, вызваляў людзей з-пад улады злых духаў і гэтак жа, як і ў наш час, ачышчаў ад усяго, што прыніжала годнасць чалавека, як Божай святыні. Надышоў час, калі мы павінны ўрэшце пачуць заклік Езуса да дзейснага і глыбокага хрысціянскага жыцця. Нам, сабраным разам, як сапраўднай парафіяльнай сям'і, варта падумаць над тым, хто побач з намі у нашай парафіі чакае дапамогі. Якім чынам мы, як веруючыя людзі, можам іх дапамагчы. Не абавязкова гэта рабіць праз нейкія матэрыяльныя сродкі. Дастаткова перадусім мець крыху часу і ўвагі для іншага. Нават ветлівая усмешка і цёплыя размовы з адзінокімі і хворымі людзьмі ужо бываюць здольныя вярнуць ім смак і радасць жыцця. Такая дапамога не вымагае вялікіх сродкаў, а элементарныя патрэбы можна задаволіць і з дапамогай простых рэчаў, якія амаль заўсёды ёсць у кожным доме. Дарагія святары, кансакраваныя асобы, браты і сёстры ў Хрысце, напэўна, шмат з таго, што мы узгадалі, вы ўжо робіце. А хтосьці, магчыма, працуе ў дабрачыннай місіі Карітас, у парафіяльнай дабрачыннай супольнасці альбо на карысць іншых харытатыўных грамадскіх ініцыятывах. Аднак мы не павінны задавольвацца тым, што ўжо камусьці дапамагалі і думаем, што гэта ўжо дастаткова. Езус сказаў, што убогія заўсёды будуць сярод вас, таму і наша гатоўнасць дапамагчы мусіць быць трывалаю, або, кажучы мовай тэалогіі, павінна стаць дабрадзейнасцю цнотаю. Сёння запрашаем вас перажыць літургію святой мшы такім чынам, каб адчуць духоўнае абуджэнне. Вы перанеслі ад алтара за парог касцёла і вынеслі са святыні у звычайны свет, каб пачутае слова святого Пісання заахвоціла нас адказаць Пану Богу і перамяніць сваё жыццё дзеля тых, каго мы сустракаем у штодзённасці, каб дары хлеба і віна, якія мы прыносім да Божа алтар, перамененыя ў цела і кроў Хрыста,
стали криницею нашей ахвярности у односинах з тими, хто знаходиться у потребі. Ахвяра у ім'я Христа завсёды буде повеличувати хвалу усемогутного Бога і ставиться благословленням для нас. Каб супокой Христа, з яким ми виходимо з костела після закінчення святої мши, ми могли нести кожному чоловіку, особливо тим, кому найбільш потрібна допомога. Дорогі брати і сестри в Христі, Син Божий каже нам: не бойтеся. Кожний добрий учинок вертається до чоловіка щодрою Божою знагородою. На вас закупах води, подаденої у ім'я Божие, подихтована великая знагорода. Доверьтеся Божій ласці і розпочніте тое, що ще вчора лічили немагчимим. Будьте послухмяні Святому Духу і дозвольте йому керувати вами на шляхах доброчинної дійності. Усё гэта вымагае напружанай малітвы і разважання над Божым Словом, каб наш вельмі часта зямны погляд на рэчы кардынальна перамяніліся на іншы, Божы погляд, альбо нябесны, як казаў пра гэта Езус у размове з Нікадэмам. Дзякуючы гэтаму зменіцца таксама наш погляд на іншага чалавека і яго патрэбы. Хоць трэба прызнаць, што вернікі Беларусі сапраўды вельмі ахвярныя і гатовыя дапамагаць тым, хто апынуўся ў цяжкім жыццёвым становішчы. Хвала Богу і вялікі дзякуй за вашыя добрыя сэрцы, якія шырока адкрытыя на дапамогу людзям. Хвала Богу за яго вялікую любоў да кожнага грэшніка, праз якую ён вучыць нас быць багатымі на міласэрнасць. Напрыканцы яшчэ раз узгадаем словы святого апостола Павла: хто сеє скупа, той скупа і пажне, а хто сеє щодра, той щодра і пажне. Няхай кожний дає, як вирашить у серці своїм, а не со шкодуванням чи з примусу, бо радоснага даўцу любить Бог. Бог мае моц узбагатить вас усялякою ласкою, каб вы заўсёды і ва ўсім, маючы усялякі дастатак, былі багатыя на усялякія добрыя справы. Дарагія вернікі, менавіта гэтага багацця на усялякія добрыя справы альбо нябеснага скарбу, якім з'яўляецца дабрачыннасць тут, на зямлі, ад усяго сэрца жадаем вам, як і шчодра духоўнага плёду у падрыхтоўцы да велікодных святаў. На час перажывання Великага посту і навучання сапраўднаму хрысціянскаму жыццю сардэчна благаслаўляем. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Подписали католицкие епископы Беларуси. Повстанем. Соборный разом удельничать в сакраменте Святого Поста. Просим Иисуса Христа быть милосердным для гэтага дзіцяці, для яго бацькоў кросных і ўсіх ахрышчаных. Молимся, каб з воды і Духа Святого гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім. Выслухай нас, Ваня. Молимся, каб яно стало живым членом Твоего Святого Костела. Цябе просім. Выслухай нас, Ваня. Молимся, каб яно могло слухаць Твоє Святое Євангеліє, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім. Выслухай нас, Ваня. Молимся, каб яно з радасцю магло удзельнічаць у Твоёй ахвярнай гасціне. Цябе просім. Выслухай нас, Ваня. Молимся, каб яно любіла Бога і ближня, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Выслухай нас, Ваня. Молимся, каб навучанае словам і прыкладам хрысціянаў яно зрастала ў святасці і мудрасці. Цябе просім. Выслухай нас, Ваня. Молимся, каб усе вучні Твае заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Ваня. Святая Марыя, Маці Божая, Молися за нас. святый Яне Хрестителю, Молися за нас. святый Юзефе, Молися за нас. святые Петра і Павле, Молися за нас. святый Владислав, Молися за нас. усе святые Божие. Молися за нас. Всемогутный вечный Боже, Ты послал у свет своего Сына, каб ён адхіліў ад нас моц сатаны і духа неправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыні Твоей велічы месцы прыбывання Духа Святога. Праз Христа Пана нашага. Аминь.
Нехай обороняє тебе воз Христа Збавця, який живе і владарить на веки вечные. Аминь. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог усімагутний одарив гэта дитя новым життем з води і Духа Святого. Боже, небачної моці, ти з'ясняєш незвичайні речі, про сакраментальні знаки. На протягу історії збавлення ти подрихтував воду тобою створеною, каб яна виявляла ласку Святого Христу. На початку світу твой дух узносився над водами, каб ужо тады вода отримала моц освячення. Боже, нават у водах потопу ти дав нам в образ одрадження, бо тая самая стихія поклала конец заганам і дала початок цнотам. Боже, ты учинил, что сыны Авраама пройшли по сухим дне Червоного мора, каб народ, вызволенный з неволи фараона, стал образом будучої супольності охрещений. Боже, твой сын, охрещений Яном Хрестителем в водах Иордану, был намащений Духом Святым, а коли висел на крижі, з його боку пролилася кров вода. Після своєї з мертвих повстання він наказав учням: ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Узглянь на свой костел и пожадай у им открыть криницу Святого Христу. Нехай гэтая вода праз Духа Святого отрымае ласку Твоего одинародного Сына. Каб человек, які створено Твое подобенство, и праз сакрамент Христу от бруду вселяких грехов обмытый, одродился з воды Духа Святого до нового життя дитяти Божого. Просим Тебе, Пане, нехай праз Сына Твоего на гэтую воду садзе моц Духа Святого, каб усе, хто праз Христ похованы разом з Христом у смерть, з ім так само повстали до нового життя, який з тобою живе і владарить у єдності Духа Святого Бог праз усі веки вічні. Дорогие батьки и хрестные, про сакрамент Христу, принесенное вами дитя, отримає як дар Божої любові нове життя з води і Духа Святого. Старайтесь і виховуйте його у віри так, каб гэта божське життя було заховане від зарази греху і могло неспинно зростати у вашем дитяті. Калі ж вы, кіраваныя вашай веры, готовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру Езуса Христа, бо гэта вера касцёла, якой прымае хрост вашае дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаемся. Ці выракаеце ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Выракаемся. Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны грахоў? Выракаемся. Пытаюся ўсіх вас, ці верыце ў Бога Отца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Веруем. Ці верыце ў Езуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ў воскрес з памерлых і сядзіць праворуч Отца? Веруем. Ці верыце ў Духа Святого, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, воскрешэнне цела і жыццё вечнае? Веруем. Гэта наша вера, гэта вера касцёлу, вызнаваць як у наш гонар у Езусе Христе, Пану нашым. Аминь. Ці хочаце вы, каб Владзіслаў прыняў хрост у веры касцёла, якую мы разом з вами толькі што вызналі? Вперед, так, держите, так? Вперед. Владислав, я тебе хрещу во имя Отца и Сына и Духа Святого. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як было спрадвеку цяпер і заўсёды, і на веки вечныя. Аминь. Всемогутный Бог, Отец Пана нашего Езуса Христа, який визволив тебе від граху і одрадив з води і Духа Святого, сам намашає тебе хризнув збавлення, каб ти долучений, до його народу пребывав у Христі святару, пророку і владару на життя вічне. Аминь. Владислав, ты стал новым створением и пранувся Христа. Нехай гэтае белое оденье будзе для тебе знаком годности дитяти Божого, з допомогою слова і прикладу близьких князей незабрудженої у життя вічне. Аминь.
за свечку, просто бацькі. Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб ваша дзіця, асветленае Хрыстом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Номер 314. Молитесь, браты и сестры, как молю и вашу ахвяру, принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костюлу святому. Милосердный Боже, праз гэтую ахвяру очисти нас от провина. Ласкаво просим Тебе, дай нам силы, как мы охотно пробачали братам нашим, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Узносим им до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды ўсюды складалі Табе падзяку, Пане святы Ойче Всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ты ласкава дазваляеш Твоим верным з очищеною душою штогод радоваться, радостно чакаць великодных святаў, каб праз шчырую молитву і учынкі милосердности, а таксама праз удзел у сакраментах адраджэння, яны дасягнулі паўнаты ласки дзяцей Божых. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу разам з імі, ускрикаючы. Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрес і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, Усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Он, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх,
Знов тобі подяку складаючи, подав своїм вучням, кажучи: «Бярите і пійте з його усі, бо гэта ёсць келіх крыві маю, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть і спертых повстання Твоего Сина, офіруємо Тобі, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що вчинив нас згодними стоять перед Тобою служить Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его любови, разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічно, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и Пречистым Обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Казимиром и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тобі, каб з ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твою, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от усіляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, прийстя збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши и на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить их супокоем и едностью. Ти живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Zmiłuj się
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі світ. Шчаслівыя пакліканы на вячэру ягоную. Амінь, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Хто ж вып'е вады, якую я дам яму, не запрагне ніколі, але вада, што дам яму, станецца ў ім крыніцу вады, што цячэ у жыццё вечнае. Номер 343.
Помолимся. Пане наш Боже, уже на землі Ти даєш нам хлеб евхаристичний, як задаток хвалы небесной. Покорно Тебе просить, каб плен гэтай таємниці проявлявся у наших учинках. Праз Христа Пана нашого. Сідайте, будь ласка. Послухайте ще душпастерські об'яви на третю неділю Великого посту. Щиро усім дякуємо за супольну молитву, за складене хвірування, які сьогодні, вже чули ви, будуть призначені на потреби дієцезіального Карітас, на більш потребуючим. Дякуємо тим, хто на протягу тижня допомагав тут нам у відкиданні, чищенні дорожок від снігу, шмат снігу випало за цей час. Так само на цьому тижні, коли буде сніг і стік, будь ласка, запрошую, не чекайте такого запрошення особливого, але якусь можливість завжди можна нам допомогти. Особливо дякуємо за ахвяри, складені на будову костьола. Як завжди після мши святої можна це буде так само і сьогодні учинити. Інтенсиву живого ружанця на Сокавік молимся подчас гэтага месяца, как Великий пост стал часом нашей духовной одноги. Справді мы духовно обновились, как увошли у свято великодное іншим таким створением, як Святое Писание каже, новым створением. Ну и далее так само молимся в Отец и Маті Божию в справе будовы нашего костела. У нашей каплице в часе посту отбывается покутное набоженство и кружовый шлях у пятницу 11-19 године и песни жальбы у неделю перед Святой Мшой на 12 годин. Подчас посту у пятницу Святая Мша о 7 и после кружового шляху о 11 године. Як у минулым году у нашей парафии хочем зробить великодный кермаш, усіх зацікавлених у организации этого мероприемства запрошаем за Христу, уже шмат людей відгукнулося, будут допомагають уже, чи ще будуть допомагати, так само, хто хотів би ще долучитися, будь ласка, запрошаємо. Великопостные реколекции у нашей парафии пройдут с 26 по 29 Сокавика. Их будет проводить ксенз Андрей Лысый, христосовец, ректор духовной высшей семинарии у Познани. 9-10 Сокавика у Минской архикатедры пройдут так званые 24 годины для Пана. Читали мы уже про это поведомление о том, что Папа Францишек захвочивает у каждой катедры во всем свете отбылись вот такие набоженства молитовные перед Святейшим Сакраментом. Так само у нашей катедры это будет 9 Сокавика, 7 године раницы. Початок это набоженство и аж до рана наступного дня, через 10. Тому на протягу гэтага дня не обов'язково треба ціле 24 години бути, але знайти час, каб сапраўды супольна разом долучитися до гэтага чування молитовного. Будзе таксама магчымасць скарыстаць сакраменту споведзі. Ну і гэта молитовное чуванне будзе таксама злучана з великапостным чуваннем моладзі, бо вечарам 9 Сокавіка у пятніцу пол 9 распачнецца чуванне моладзі, вось да рана, якія будуць там чуваць і трываць на малітве, таму таксама моладзь захвочваем да удзелу у гэтым чуванні. Кожны аўторак у капліцы 19 гадзіне адбываецца набажэнства праз заступніцу святого Антонія Падуанска, кожную сераду запрашаем на набажэнстве да святого Йозафа. Усім юбілятам, імяніннікам надыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні, Божае благословення, здароўя і патрэбных ласкаў. Усіх членаў живого ружанца після святої мши запрошаємо на Лідську, ще на ваше фармаційне споткання. Сестра Кляра там уже вас чекає. Ну і жадаємо так само батькам хрестним, каб Владислав был вашей такой потехой, отулите его своей любовью, ну и будьте для его добрым таким свідком християнского життя. На гэты сённяшні дзень, яшчэ нядзелю перажывання і цэлы тыдзень новых наших духовных змаганняў прыміце Божае благословение. Пан з вами. Боже наш Ойче, накіроўвай сэрцы Тваіх верных і міласціва
Адорвай ласку всіх твоїх слуг, каб яны маглі исполнить усе твои заповеди, пробываючи у любові до тебе і до ближніх, праз Христа Пана нашого. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, собрать спокуси і пастор злого духа, Бог нам просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана и інших злых духов, які нас благодушною спасіться. Аминь. Найсвятейшее серце Єсуса, Змилуйся над нами, беззаганное серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 32. Сина